Ajdemo, kamera se uključila, snima se jedna lepa životinja. Lepa životinja, da li vidimo da li ima glavu? Da li ima glavu? Ima glavu, jezik ima. Pazi, snima se, polako, polako. Sačekaj malo, snima se, da vidimo zoomiranje malo. Gledaj što radi momak, što radi, bit će na sajtu objavljeno ovo momak što radi. On se rve sa nju, vidi, pogledaj, Momak je jak, gledaj, Gledaj, momak više ne može da diše, to. Ajmo puškice, da vidimo puškice, da vidimo Kera je ovaj Zlatan. Nađa je glavna, nađa. Ajde, snimaj. Samo ovo. Ajde, više. Snimaj. Ja ga imam djela. Odi, nađa, odi. Ajde, go. Biće čvarci, biće čvarci. Ale što me napravi. Čvarci biće. Odi, na. Daj go nađu vam. Ej, ti. Glavna faća. Kukić bude od tebe lovac. Ona je glavna. Brate, ne li ispušta. Aj, ovaj bol još, ne možda kaš. I još jedno. Snimam be. A on si ga bili. Ima li ti je to crno limno, brate, neke žice? Kako? Dođi da mi mene slikaš ti, brate. Ajde, ja sam nešto kao... Ajde, slika. Ali kako si slika?